Laawol Kisal ko laawol peewal e ɓantal. La ilaha illallah. Alhamdulillahi al-qa'il واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأحسنوا عبادته واعلموا أن المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن هو من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمجاهد من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. لقد أكرم الإسلام بني آدم ولقد كرمنا بني آدم. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مصيبة جلبة تدبة en weltanike Allahu subhanahu wa ta'ala. O Allahu taguɗo en, o Allahu yi'uɗo en wonde mayo en jogito ɓoggol gotol ngol en fowme en wata en sertu. Nanen ɗum, jaɓen ɗum, faamen ɗum, naftoren ɗum, ɗowo e ko arata kowo. Musidɓe julɓe tedduɓe, wattana yila wawen andude haray nde alqur'anare nde jogi ɗen o nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo e me'en koye en jaɓu teddingol mo. haray musidɓe julɓe tedduɓe, enen wonɓe ɗo ɓewwo wonamɓe en dowwo en fow meɗen hiɗen duwa faamude wondema julɗan kaaku men ngun ko haanangu gollitirede, wonangu duwangu tun jogitanede konngol. konngol ngol tu wawata nafude. hiɗen seedo wondema reweteɗo ala sina Allah, kafidiɗo Allah naamo. hiɗen seedo wondema kohojo men on muhammad ko o jiyaɗo makko, ko o nelaɗo makko. hiɗen juula e makko, juula e sahabaɓe makko ɓen. enen wo woniramɓe en dow wo en fow meɗen hiɗen hani wattande yila e ka dina meɗen. ko dina men ka woni en e yamirde kon wakkiloɗen waɗen. si en waɗali ɗum, haray hino hulɓinani en fewndo ɗo, hino hulɓinani en kadi e ko woni e arde kon. musidɓe julɓe tedduɓe, woni ko enen wo, woni ko wontiranɓe en dow tow wo, neɗɗo si lamminama ko wona e lamminiraneede, ko fiyo o tabintin nunɗal. si tawi nunɗal ngal wawata tabitude e laamu ma ngun, harayya a fellitudo ko habbi ma kon no mawni. wata a yejjitu noon dey ko woɓɓe goo wonno ɗo ɓen iwi ɗo si arɗa ɗo an. haray wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe, nelaɗo men on muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ɓe holli e wondema neɗɗo julɗo komo julɓe ɓen waawi hisude ka ɗengal makko e ka jungo makko. si tawi ko a toñowo, si tawi ko a janfotoɗo, si tawi ko a wujjowo,
a sikki ko ɓe waɗuɗa ɓen waɗuɗa ɗum o woye ko an woni e waɗande ɗum hoore ma wa man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alayha wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe ko wi'ete julɗo ko on mo julɓe ɓen hisika ɗengal makko e ka jungo makko ko wi'ete gomɗinɗo ko si tawi yimɓe ɓen no waawi heɓude hoolaare ka wonɗa ɗon ko ɓe mari kon kadi no waawi hisude sabu doole ma ɗen ma sabu laamu ma ngu si en ndaari diinaaji ɗin feƴƴunooɗi ɗin hara ko diinaaji fenandeeji ɗin ɗi fof majji ɗi yamiraako ko wonɗen e yi'ude hiɗen fewndini ɗo hannde itti e sikke noon diina men goonga hakan musidɓe julɓe tedduɓe ko en julɓe ko en wonɓe e ñentinde nelaaɗo men on muhammad sallllahu alayhi wa sallam wattane yila eto ɗen hoolaare nden tabita ka me'en mo lamminaama ko o lamminira ko fiiyo moƴƴere ñiiɓu ko o lamminira ko fiiyo goonga tabitu ko o lamminira ko fiiyo wargo ngon hise ko ɗum o lamminirana ko jonniraɗa doole ko fiiyo yimɓe ɓen hisu ko waɗi sino wi'e yo suɓondire laamotoɓe ko fiiyo wonu kisal si tawi a wi'i ko a julɗo julɓe ɓen wawata hisude ka ley koyɗema haray tigi tigon wattan yila siko doole hoolorɗa ɓurɗoma dowlnude no yeeso ma siko laamu hoolorɗa ɓurɗoma wawde laamade no yeeso ma wata a yejjitu ñande goo a wi'ante yo a ƴette ndiɓɓi naɓoyeɗa ɗon ka weerata ɗon ka hettata noon golle maɗen ɗon wata gooto kala e men yejjitu ɗum wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe haray ko wi'ete feruɗo ko on ferɗo iwi e piiji bonɗi ɗin yahi e piiji moƴƴi ɗi ɗum ɗo fof wiɗen mankira wattana yila ko wi'ete tinniɗo ko on tirnorɗo wonki makko kin e dewal Allah o terto geddi o terto jamfa o terto jattugol o terto lorrugol o terto ɗum ɓayru ɗum nafatamo fewndo ɗo nafatamo si ɓuri ɗo nafatamo e ko o accoyta gaakon nafatamo kadi e ka o woni e tawoyde ton musidɓe julɓe tedduɓe ebba mo wattana yila e ko o woni e tawoyde kon o wattana yila e ko o naɓata ton kon haray en fof meɗen hiɗen torayi en wattan yila haray musidɓe julɓe tedduɓe ko oɗo wi'ete feruɗo ko on iwɗo e piiji bonɗi ɗin ari e piiji moƴƴi ɗin musidɓe julɓe tedduɓe ka diina men l'islam wakkiloɗen jogitoɗen ka jogitoɗen islamu on ka finde jogitoɗen islamu on ka golle jogitoɗen islamu on ka jikkuji me en moƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe ɓe wonaɓe e warede hande ɓe wonaɓe e warede hande ko ɓe allahu subhanahu wa ta'ala on tagiri wano waruɓe ɓen tagira non ɓe fof maɓɓe ko ɓe tagaɓe kono wonɓe e wadde ɓen ɓe tawoyay ɗon taguɗoɓe on ɓe anda wona fi ɗum ɗo ɓe tagira no few ɓayru ɓe tagaɓe ɗo ɓeɓe ɓe woni e lorrude ɗo ɓeɓe ɓe woni e bonnande ɗo ɓeɓe ɓe woni e soñjude ɗo ɓeɗo ko ɓe allahu subhanahu wa ta'ala on teddini allahu subhanahu wa ta'ala on o yeetike en ka alqur'ana makko
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. musidɓe julɓe tedduɓe wattana yilay o aya bani adama ko teddinteɗum si an a wawalimo teddinde a wawalimo onno wallude wata a warumo allah taguɗomo on o tagirmo fiyo o rewmo allah ko tagiri bani adama ko fiyo bani adama on wawu rewde jeyɗomo on wona fiyo an ya arwariramo nitu. musidɓe julɓe tedduɓe ngal teddungal ngal an allah subhanahu wa ta'ala on jonni en ɗo kanko tigiri o wi'i o teddini en wattana yila e ngal teddungal. mo jaɓi o jaɓani hoore makko, mo salike o salanike hoore makko. allah subhanahu wa ta'ala o teddini bani adama o arsiki en kadi ko laaɓi seede himo teddini en ndaare kala ko o jonnata en kon haray himo ambali ha moƴƴi a ɓorata bantarawal tawa nder maggal no tuumi. siko putere nde men, siko jaberere nde men, siko tigare nde men, a taway ɗum no emballage ji laɓaɗi. ɗum ɗo fof ko fiyo neɗɗo on hendo ɗum ɗo hara no laaɓi, o wuura e ko laaɓi, o golla ko laaɓi, o acca kadi ko laaɓi ɗo, o tawoya kadi ko laaɓi jaggo. kono noon ko si on tigi jaɓi, si o jaɓali allahu subhanahu wa ta'ala on himo wallini yeeso makko kanko bonɗo on jahannam. Laawol Kisal ko laawol haray e ɓantal wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe. haray kanko allahu subhanahu wa ta'ala o yeetike en wondema, o teddini en, o holli en wondema kadi ko en hanaɓe teddinede. kala jaɓuɗo teddini yo o andu o waɗi ko o duwa wadde, kala saliɗo ɗum o waɗi ko lorroytamo jango. musidɓe julɓe tedduɓe hino tawa e ɗayre molanande nde wonɗa ko a julɗo, a juulay, a jangay, a hajjoyay si feere heɓike, a darnay juulirɗe, a waɗay moƴƴereji, kono hatta lorra. ɗum wona pinal few, hatta wujja, hatta janfoɗa. ɓeɓe wonɗa e lorrude ko kamɓe hettoyta moƴƴere nde wonɗa e waɗude nden, haray a perdi few. nafa ko waɗannoɗa an on ɗo a naftorani, sino naftori ko ɓe nafonoɗa ɓe. ɓe darnanɗa juulirɓe ɓen hatta ɓe juula e mayre ɓe ala probléme, kamɓe ɓe hetta e nafa, kono an noon a hettata nafa ɗo, a hettoyta nafa to. musidɓe julɓe tedduɓe, accen lorrindirgol, accen janfondirgol, accen ɗum woni ko dow woni ko ley. lamɓe men ɓen yo allahu on waɗuɓe yimɓe moƴƴuɓe moƴƴinay ɓe, enen kadi yo allahu o moƴƴinan en fiyakuji men ɗin, o moƴƴinan enen kadi haray wattane yila. si goɗɗo lamminama haray himo marino o fewjira, kono noon himo fewjanano ko o waɗata si o laami, o taw yejjitu ɗum. alqur'ana on no fewjanimo ko duwa wadde ko, nelaɗo men on muhammad sallllahu alayhi wa sallam no fewjanimo ko duwa wadde kon. si o waɗali ɗum haray ko o ninsowo, yo allah dandu en ninsugol ɗowo towo. haray musidɓe julɓe tedduɓe, allahu subhanahu wa ta'ala o dalani en honno o yewti en ka alqur'ana makko. qala allahu jalla jalaluh ya ayyuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda allahi atqakum inna allaha alimun khabir. si en ndaari o aya ɗo kadi en taway pellet ko ni woniri.
Allah subhanahu wa ta'ala on ko yimɓe ɓen o noddi ɗo o wi'i wondema o tagi on immorde e duhiɗo e suddiɗo o waɗi on gori gori o waɗi on leƴƴi leƴƴi ko ɗum waɗira ko fiyo on andidir musidɓe julɓe tedduɓe waɗiraka gori gori fiyo warde dey waɗiraka leƴƴi leƴƴi fiyo janfodire ɗum ko waɗira ko fiye en andidir tum ɓayri si ɗum ɗon ala a wawata sennidirde yimɓe ɓe enen tigiriɗen andani hoore men kala ko golleten en sendidiray ko wona e gollede ko si tawi sendodirali ka inɗe sendodiray ka mbaadi ko piiji ɗi wona e waɗiranede yo sertu ko fiyo andodire tum wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗum ɗo waɗiraka fiye en warru no buy woni e warrude ni hande moƴƴirani musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila haray koko wiyete laamu ɗum duwaka wonde hara ko laamu lorraymo few hay e nokku on yi'ata code pénal no windi laamu ngun ko yo wonu ko lorray ngu on yi'ata hay e sariya goto no windi wondema laamu ngun ko yo wonu wariray ngu goɗɗo ni ɗum yi ala e nokku ka windi kala jokkuɗo ɗum ɗo kala jogitiɗo ɗum ɗo o waɗi ko lorroytamo janngo wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe haray si en ndaari hande no wuuri ɗen non en tawayi tigi tigi on ɗum ɗo no haani sansude few ko hombo noon sansata ko enen kadi guinéen ɓe ɓen wawata sansude o bone ɗo watta mo moƴƴere wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe etoɗen no ɗum ɗo sansira few hara kadi ko kisan wona yo en neeɓin ko no ɗum wawata wonirde kala wonɗo e bonnude yo accu bonnere makko nden o wonta neɗɗo moƴƴinowo nelaɗo men on muhammad sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe nelano hari ko kamɓe tun woni julɓe nden ñande wonnoɓe yeeso maɓɓe ɓen fof ko wonnoɓe e bonnude kono ɓayru ɓe jaɓani nelaɗo on ɓe waɗi ko ɓe tagira kon fii mum ɓe wontuno yimɓe moƴƴuɓe moƴƴinayɓe ko moƴƴere maɓɓe nden hewti en hande haray noon ñentinen nelaɗo men on muhammad sallllahu alayhi wa sallam eɗi fof ka juulirde wona ɗon tun ñentintenmo ka juulugol men wona ɗon tun hiɗen ɗaɓɓira e ñentinmo eɗi fof musidɓe julɓe tedduɓe so en ñentini nelaɗo men on ka juulirde waɗi ñentinenmo ka yaasi ɓayru ha hande e yi'ali juulirde ka woni ka tawata rangé arano on ko ngol leñol ɗo wata wonde oya rangé ɗimmo ko ngola leñol oya rangé tammo ko ngola leñol haray en fof men hiɗen jillodiri ka nder juulirde haɗi jaɓen ɗum ɗo kadi ka yaasi ko ɗum ɓuri en moƴƴande ko ɗum kadi woni ko nafata en ko ɗum kadi woni ko wallata en hawre e konnaagu e haasidi yaagal e añidiro e waridiro ɗum alana en nafoore hay e hunde si wona lorra mo kala e me en yo wakkilonɗo ɗum accira haray ko ɗum ɓuri en moƴƴande wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe wata en jogito diina l'islam wa en waɓe jogitaaki ndaare hande no fewnorɗen ka leydi men ɗo buy e men tawno wawlede ɗo konngol etoɗen ngolngol wona goonga wonde makko en 95% muslima ebba hara ɗum wonno pratiquant hareno ko ɗum ɓurno moƴƴude si tawno ko en 95% gollitiraynoɓe diina kan haray no moƴƴi few ɗulle kadi sen eɓɓi no wawi wonde wattane yila
ñantinen nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se ñantinimo ɗum wonay nelaɗo men on heeɓi sattendeji wono woniri ni fewdo ɗo hiɗen jogui sattendeji kono ñantinen kadi nelaɗo on e sattendeji ɗiɓe heɓuno ɗin hino tawa e ko walli torten fewtugol rabbu samawati wal arde on toromo ko kanko wallata hawnaki noon woɓɓe goo wi'a minen min neeɓi torade men yi'ali hiɗo yiwde kono hare o yaw ko pellet ko wona ɗen e jaabinanede kon hino ɗuuɗi ɓuri ko ala e jaabade kon fewno ɗo si allahu wi en yen toromo o jaabinanayi en hawnaki o jaabinana en enen yi en sikken jaabaki wattana yila ngon sengo ɗon kadi moƴƴa fewte rabbu samawati wal arde on toroɗenmo wata en yennu wata en huɗu wata en tooñu wata en janfo Laawol Kisal azulmu zulumatun yawma alqiyama wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe toñeɗen ko niɓe ñande dargal haray wattana yila wakkiloɗen ñentinen nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en almuslim akhul muslim wala yazlimhu wala yakhzulhu julɗo ko siɗɗo julɗo wona yo o tooñumo wona yo o lorrumo wattana yila e ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe haray nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe yewti en e makuji maɓɓe ñande goo ɓe maaki alaykum bil jama'a wa iyakum wal furqa haray mi yamiri on wonugol jama jogodiray ɓe mi haɗi on sertugol haray wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe wata en jaɓu si tawi en tewtike gaño on ha enen kadi en waɗi ko Allah seytiniranta en haray moƴƴaali wata en jaɓu few wattana yila etoɗen no jogitoroɗen diina men kan no ñandinira nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nandan e sahabaɓe makko ɓen etoɗen kadi ɓe nguure men nde wa'ani haray ko ɗum woni ko nafata en ko ɗum woni ko wallata en ko ɗum kadi woni ko moƴƴani en haray wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ibadallah i'lamu anna al-amna wal istiqrara min ahammi muqawwimati al-hayat li'anna al-khaifa la yatalazzazu bi ta'amihi al-hayat bi ta'ami al-hayati wa la yatma'inna fi makan haray musidɓe julɓe tedduɓe en yetti allahu subhanahu wa ta'ala on ko kanko woni ko jeyi en seedike wondema reweteɗo wala sina kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko hanuɗen rewde ko kanko hanuɗen torade ko kanko hanuɗen ɗaɓɓirde ballal musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗo si tawi himo huli ko ɓannante ñaamete on ñaamete yahantamo ka nafata mo musidɓe julɓe tedduɓe huluɗo kara han yeyirta huluɗo kadi kara han soodirante ɓayru arowo sooda on kadi no huli ko ɗum ɗon woni haray si hoolar nden tabitaali haray moƴƴaali annabi ibrahim ko ɓe adino toranade makka ko hoolare yo allahu on waɗu en hara ko en holniɓe ka leydi men ɗo o tabintinana en hoolare nden
halfinaaɓe ɗum ɓen yo ɓe jogito ɗum moƴƴa yo allahu on newnan ɓe ɓe wowla goonga ɓe jokka goonga ɓe jaɓa goonga ɓe golla goonga ɓe tawoya kadi goonga yeeso maɓɓe ɓayru lanɗo mo ɓe tawoyta ton on ko goonguɗo on ɗon kanko ko goonga tun o gollirta o tooñata hay e gooto wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe haray si tawi en ndaari hande ko fewndi kon ka leydi men ɗo e boneeji wonɗi e wadde ɗin en taway ɗum ɗo duwaka yo ɗum ɗo continue ni few wattana yila wakkiloɗen en fow men kala wono wakkilorten hara kadi kono moƴƴiri hala kadi kono moƴƴiniren wattana yila waɗen ɗum ko ɗum woni ko ɗaɓɓiraɗen si tawi neɗɗo on o heɓali hoolare ka o woni ɗon haray tigi tigi on himo haani etade no ɗum wonira himo haani wattande yila no ɗum wonira se ndaari o hadis mo janguɗen joni ɓe fillitani en kadi hadis on fi en ɓurtu wattande yila e makko ɓe maaki alaykum bil jama'a wa iyakum wal furqa haray musidɓe julɓe tedduɓe si tawi hiɗen faala ñinnude hoolare nden ka leydi meɗen en yiɗidiray en wallidiray en nafidiray en pottinay ngayngu few wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe mo etaaki jikku mum o moƴƴi haray yo o andu ko o habbiiɗo jukkinoyeede janngo dewe ɗe wonɗen e waɗude ɗen ko waawata ɗe waɗoyde ɗe nafa en janngo ko si tawi jikkuuji men ɗin no moƴƴi ka wonɗen wonon ka wonɗen e yeeso mo wonɗen wo mo wonɗen kadi wakkiloɗen hollen jikkuuji moƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe etoɗen kadi ndehiɗen moƴƴina etoɗon kadi ɓeyguureeji men ɗi moƴƴa ɓeyguureeji men ɗi wona nananayi ɗi en ɗi wona jaɓanayi ɗi en ɗi wona wallitoto ɗi en e ɗum ɓayru nelaaɗo men on muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo ɓe noddi en e mum wattana yila mo kala e me'en yo watta yila o ndaara o anda leƴƴi yaagal ngal wona ko nafata few nelaaɗo men on muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe maakani en e maakuuji maɓɓe ñande go laysa minna man da'a ila asabiya jeyaka e amen on nodduɗo e leƴƴi yaagal wi'ugol min ko leñol angol tun wa laysa minna man qatala ala asabiya jeyaka e amen on haɓuɗo e leƴƴi yaagal wa laysa minna man mata ala asabiya jeyaka e amen e on mayɗo e ɗum haray musidɓe julɓe tedduɓe wona enen tu yewta ɗum ɗo ko bihinnama guineyenjo no yewta ɗum ɗo holla wondema ngol leñol ɗo koyo waru ngola holla wondema ɓeeɗo koyo waru ɓeeɗa holla wondema ɓeeɗo koyo tampin ɓeeɗo ɗum ɗo tigi tigi on wona ko moƴƴi few wattana yila reenoɗen e ɗum pottitoɗen e ɗum mo kala e me'en yo eto moƴƴina ka woni ɗon moƴƴina golle mum ɗen moƴƴina ko wawata kadi moƴƴinanda en ɗum ɗo haray noon hino tawa e ko wallitoto en e ɗum yiltagol men ka deftere allah e iwtirgol ɓaawo nelaaɗo men on muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñentinaɓe eɗi fof wattana yila
ko ɓe noddi en ye ñentiɓe mum kon fow wakkilo ɗen ñentinen ɓe e mum wata en jaɓu wiwde enen tigi tigi on ko sago men on hikkinten yeeso accen ɓaawo sago Allah e nelaɗo on haray ko perdi aroyta yeeso watta ne yila musidɓe julɓe teddu wata en jaɓu wonde ko en añidirayɓe wata en jaɓu wonde few tigi tigi on no heferɓe ɓe woniri no kono ndaren hande si en ndaari ko feƴƴinɗen ɗo ebba leyɗe heferɓe feƴƴini ɗum nanaka hay goto no maayi enen kadi wattana yila gila ɗo naɓi yeeso tigi tigi on waawen feƴƴinde suɓodiral ngal ka men hara tigi tigi on sugu ko woni e wadde ɗo waɗali yo allahu on hattiniran en ɗum ni yo allahu on hattiniran en ɗum ni yo allahu waɗan en kisal yo waɗan en keɓal yo waɗan en dadal yo waɗan en malore yo moƴƴinan en lamɓe men ɓen yo waɗuɓe yimɓe nunɗuɓe yo waɗuɓe yimɓe wowlayɓe goonga yo o fewnu en o fewnana en ɓeygureji men ɗin yo o ittan en andeji ɗin yo o addan en naforeji ɗin yo o moƴƴinan en fiyakuji ɗin yo o okkor en ko nafata en aduna e lahira yo o dandu en ko lorrata en aduna e lahira kala e men marɗo ande yo allahu on ittanmo ande nden no woodi e me en nawnuɓe yo allahu on sellimɓe no woodi e me en nawnuɓe yo allah on sellina nawnuɓe julɓe ɓen fof no woodi ɓe e me en marɓe haajuji yo allah on huntan en haajuji ɗin marɓe ɓen kadi wonɓe e yahude ka yaasi hiɓe aani no ɓe hewtiroya yo allahu on ittanɓe ande nden yo o newnanɓe seena gongol yo o newnanɓe kadi ko ɓe yahanta ko moƴƴa yo o arsi ko ɓe kadi ko ɓe yahanta ton kon hara koko moƴƴi yo allahu o moƴƴinan en fiyakuji men ɗin ɗi fof majji yo o ɓuttinan en leydi men ndin yo o waɗu ɓuttu on keɓal on no geɓal meɗen yo o hisinan en kadi jawle men ɗen yo o hisindin en e ɓeygureji men ɗin yo o moƴƴinan en kala ko o andi ɗum ɗo no moƴƴani en aduna e lahara yo o dandu en kala ko lorrata en aduna e lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Laawol Kisal ko laawol peewal e ɓantal